Afrikaans sê, as die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. Nou, he's emphasizing and re-emphasizing because hy wil hê dat, David wil hê dat die volk van die Here moet dit bely en hulle moet dit bely in hulle belydenis. Nou, hy sê, as die volk, wat sê die woord van die Here, hy sê, if it hasn't been for the Lord who was on our side, that Israel now say it. Because he wants them to confess it. They want them to say it. He says, if it had not been the Lord who was on our side, when men rose against it, now he's emphasizing and he's revealing and he's opening up exactly what was going up. Hy praat nou en hy sê, dat as dit vir die Here was, wat ons gehelp het nie, toe die mense ons aangeval het, toe ons werke verloor het, toe ons huise verloor, ons kar verloor, toe ons familie verloor, toe ons ma of ons pa of ons familielid aan die dood moes afstaan, toe ons deur hierdie dal van doodskade weer gaan. Hy sê, as die Here my nie gehelp het nie, en hy sê, jy moet dit bely, jy moet dit weer sê, en sê, wat het die Here gedoen? Sê